Sibonise obhuti nosisi ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Besibabulisa abantu bonke ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Amen. Ngamthawula loseca kwakho ukuthi wenze kahle wabakhona nawe namhlanje. Ngegama lenkosi wamkelekile ebusweni benkosi. Ngegama lenkosi cela ke singalibazisi sivele siye ezweni lenkosi. Incwadi yamaGalati 3 uverse number 13 yedwa. Sifunde u13 sizawuthatha no14 wakule ncwadi eyodwa sibe siyathandazelana ngegama lenkosi yethu Yesu. Malibonge igama lenkosi. Sifunde lencwadi yamaGalati u3 verse number 13 asifundele ophethe isiXhosa esitsha ngegama lenkosi. Kodwa ke uKristu wasikhulula ekuqalekisweni okuza ngomthetho ngokuthi yena qalekiswe endaweni yethu. Kaloku zithi izibhalo uqalekisiwe nguThixo nabani na obulawa ngokuxhonywa emthini. Masithandaze. Thank you. Ngegama lenkosi. Sivala amehlo wethu phambi kwenkosi. Sibulele Nkosi kakhulu izwi lakho elifundiweyo. Uthi ke uculayo lakutshilwa basibuve ubuncoko bakho. Na namhlanje ke Thixo wam thetha ngalo ilizwi lakho. Uphefumle kule ndawo ucacise ukuze wonke umuntu okhoyo kule ndawo aphume ecacelwe indima edlalwa nguKristu emthini. Baba wethu othandekayo, ngokuba lethente imi apha nje ukuba icacise ngoKristu ebantwini. Baba wethu ongcwele, abantu bayakwazi ukukubiza kodwa bakwazi ukuqonda wena njengoThixo. Enkosi kakhulu siyabonga, thatha indawo yakho njengoThixo ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Singafunda incwadi yeZenzo 3 iverse yokugcina u26 noverse lo sibe siyathandaza ngegama lenkosi. Kuze kube kunaphakade zofela kuwe Baba. Kuze Baba, kuze kube kunaphakade zofela kuwe Baba. Cela ke sifunde lencwadi yeZenzo chapter 3 verse 26. uThixo wamisela isicaka sakhe. Wasithumela kuthi uqala. Uhleli phansi. Isicaka sikaThixo uKristu. Isicaka sikaThixo. Oyena muntu uThixo owamthumayo womhlaba wathuma uKristu. So uThixo kayithetha ngesicaka sakhe uthetha ngoKristu. Amen. Then thina sifanele bazi isicaka sikaKristu. Ngoba thina sithunywe uKristu. uThixo wathuma unyana wakhe emhlabeni yedwa. Amen. Wasele ezala abantu unyana wakhe.
ndifuna sicacise ukuba abantu abakwazi ukukhululana, Yo. abantu abakwazi kuncedana, Hallelujah. abantu abanamandla okususana iziqalekiso bona, Hallelujah. nokuba bathandaza kangakanani iziqalekiso abanokusisusa emntwini. Amen. Abantu abanayo i-deliverance, Ewe. inkululeko Amen. nayo. Akekho umuntu onenkululo ongakhulula omunye umuntu, nokuba ugifted kangakanani. Isixaka sikaThixo, abantwana bakwa-Israyeli ababethunyelwe uMoses zangakwazi ukubakhulula, wabakhupha nje ezweni lenyama, kodwa kwabafikisa kumthandi wabo. Amen. Kwalindwa uKristu, abaprofeti bavela, kodwa bakazwanga ukubakhulula abantwana bakwa-Israyeli, ngoba kwakulindwe indoda eyodwa, esisixaka sikaThixo, uKristu. Funda le verse sithandaza. Kuthiwa ke wasimisa uThixo esisitaka sakhe, wasithumela kuni uqala esinguYesu, wasithuma kwaIsrayeli ukuze amenzele inceba, ukuze enzele inceba aba bakwaIsrayeli niguquke kwinkohlakalo yenu. baguquke. Ndifuna isikhozo esidala kulena, baguquke Yo. kwinkohlakalo yabo. Wathuma uYesu njengesicaka sakhe. uYesu akayo choice yabantu, akaveli bathwini, akathandwanga ngabantu, akenyulwanga ngabantu. Abantu benyulana bona, Amen. kodwa yena kenyulwanga ngabantu. Amen. Lilibambe naba wavela kubo ngomnombo wenyama, khange bamamkele. Hallelujah. Fumanga uYesu amaSirayeli, Amen. khange kubekho umuntu omamkelayo uYesu, njengoba namhlanje uYesu akakamkelwa. Kodwa ibhayibheli liyalithanda lithi wamiswa uThixo. Kusho ukuthi noba abantu bengamthandi, bengamfuni, akho nto abangamenza yona. Amen. Wamiswa, Kodwa bangamenzayo. futhi wamisela uba abe ngumhlanguli waba bantu abangamfuniyo. Kuphila kwabantu kwaba semahlombeni akhe, ukusuka kwemivandedwa yabantu kwaba phezu kwakhe yena. Ubetho lokuba sibe noxolo kuThixo alibekwanga phezu kwabanye abantu, kodwa labekwa phezu kwalo ongafunwayo. Uthe uThixo akuba emvusile umkhonzi wakhe, Akuba uThixo evusa umkhonzi wakhe uYesu, wamthuma kuni kuqala wamthuma kwaIsrayeli kuqala ukuba anisikelele ukuba uYesu asikelele abantu abasikelela abantu bakwaIsrayeli. ngokunigubula Intsikelela abaphathele yona ayizomotho nazindlu namali, Hallelujah. guqula inhliziyo zabo. Hallelujah. That's a blessing, a blessing. Sisibusiso uThixo asinika abantu emhlabeni. Oh. Amen. Sisibusiso esikhethekileyo. Thank you, Jesus. Oh. Hallelujah. Uyabona isibusiso sokwakha, sokusebenza, sokuba nemoto, uThixo wasinika abantu mhla ebadala.
Ibhayibheli incwadi yeGenesis wabadala abantu uThixo wabasikelela. Wathi nanku umhlaba usebenzeni wababhilesa. Esesibusiso asidingi igazi lamuntu. Esesibusiso asidingi kufakwa muntu. Esesibusiso asinikwa free of charge. Kodwa kunesibusiso uThixo owasikhupha noYesu. Amen. Jesus. Hallelujah. Wamfuza. God Almighty. Wamfuza. Uyabona uYesu uba usisikaka sikaThixo uphruva kukuvuka. Akafana Abraham wanyulwa wafika zalokufa usesemathuneni nalamhlanje. Amen. uYesu akafani tu noMose. uMose wahlukaniswa nenyama yakhe namhlanje usesemathuneni. Hallelujah. uYesu akafani noSembe tu. uIsaya Sembe usesemandlobeni namhlanje kulawula abazukulwana bakhe okanye izisukusuku zakhe. uYesu akafani noLuhanyana. uLuhanyana usesemathambeni. Amen. Akasalele kulawula onyana bakhe. Amen. Yes. uJesu wahlukile kwisikumkani selilizwe. Wafuswa. Amen. Abantu kuvuka yafana uLazaro wavuka. uLazaro wafuswa waphindela emanzobeni. Amen. uYesu wafusa abantu madoda bavuka abantu basemanzobeni baphindele khona. Yesu yedwa onke kulifumana ithambo lakhe engcwabeni. Hallelujah. To prove kuba usisikaka sikaThixo yedwa. Uthe uThixo akuba emvusile umkhosi wakhe uYesu. Umkhonzi wakhe uYesu Wamthuma kuni kuqala ukuba anisikelele. uYesu anisikelele Ngokuniguqula nonke anisikelele ngokuniguqula nonke ngabani kwinkohlakalo zenu. Yekeni lento uba icinga uba uYesu xa ifikile uzawuninika imitshato. Umtshato wawupha abantu Thixo. Amen. Wabasikelela wabapha insikelelo abantu basebenza umhlaba. Amen. Udingi Yesu ukuze utshate. Yeah. Amen. Udingi Yesu. uYesu umdingele uzutshate. Futhi udingi Yesu ukuze uphangele. Udinga imfundo. Udinga usebenza ingqondo ukuze ube nemali. Hallelujah. Awudingi Yesu ukuze wakhe umuzi. Udinga usebenzise le. Amen. uYesu awumdingeli ukuze ube ngumuntu ofumana ipromotions emsebenzini. Nyusa imfundo yakho. Sebenze nzima. Amen. Yiyo lento nabantu abanxinayo nabenza kakubi nababulali benezinto ezigqitha abantu bethandaza. Amen. Hallelujah. Kodwa uthi uYesu ukuze uthole inguquko yangaphakathi. Uthi uYesu umdingela ukuba tshintshe wena kwinkohlakalo ophila nayo. Amen. That is a true blessing. Utshintsho kwempilo yomuntu. Wafuswa. Uthi umbhali ukuze nisikelele isizathu sokufuswa kwakhe asikelela abantu. Ngokuniguqula kwinkohlakalo
inkohlakalo yethu. So uYesu ufikile empilweni yakho, kodwa kusafana engekho. Amen. uYesu kayifikile kuwe, makayitshintshe impilo oyibuyiphila. Siba ngumzalwane ongatshintshwa, angitshintshwa. uYesu kayifikile, makayitshintshe i-character yakho. Thola i-blessing, sibusiso sokuphuma kwenkohlakalo yakho. Amen. Sikele eza noYesu. Ngeke uyithole kwabanye abantu, uyithola kuYesu. Ngokukhonza uThixo utshintshiwe. Uba tamtshintshi inkohlakalo, amadimoni alawula impilo yomuntu ayahamba kuwe xa utshintshelwe inkohlakalo. Amen. Muntu othola isibusiso sokutshintshelwa inkohlakalo akathakatheki, akayoleki. Awuthakathwa once utshintshelwe inkohlakalo. Number 2, umuntu otshintshelwe inkohlakalo uyaphuma kwisiqalekiso. Amen. Ukhona isiqalekiso umuntu azalwa naso. Isiqalekiso sokuphila uxabene noThixo. Incwadi kaJeremiya ithi linhlahla mbili ityala labantu babo. Amen. 1, bangisile mna thende lobo. Number 2, bathe sebenzisile basembela wabo amaqula. Maqula lawo angaphumi manzi. Kanti asiye mna thende lamanzi aphilayo. Tyala lomuntu lokulahla uThixo. Ityala lesibili lokuhamba amaxhwele usamana nempilo yakho. Amen. Tyala lokuqala lokuphila ungena Thixo emhlabeni unetyala. Lokuphila umdali wakho umbukula. Ityala lesibili lokuthi xa uhlasela ngamadimoni uthatha ithemba lakho ulibeke ebantwini. Nokulibeka kubaprofethi uqalekisiwe, nokulibeka kubapostile uqalekisiwe, nolibeka ecaweni uqalekisiwe. Ithemba lakho limele libe kusimakade. Amen. Nokulibeka kumfundisi uqalekisiwe. Alexi. Bakhona abantu abangahambi maxhwele, kodwa impilo yabo bathemba abantu ngayo. Abekho ezangomeni, kodwa bakhona kubaprofethi becawa, bakhona kubapostile bathemba. Amen. uJesu abamthembanga. Hallelujah. Those people are under the curse, baphila esiqalekisweni. Amen. Linhlahla mbili. Elithi ingozi leyo xhomekeka ecelelweni. Amen. Ingozi le yokwazi into zakho bazivulwa ngumuntu. Ingozi le yokwazi uzovulelwa izulu ngumuntu. Ingozi ngoba nguye yedwa oba nebango lokuvula amazulu. Akekho omnye amandla. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Igama lenkosi. Hallelujah. Abantu behlulwa sisono, babaleka unikhoyo ngenxa yesono, babheke ebantwini. Kodwa namhlanje ukuchazela ukuthi yamiswa yanye indoda engakuthenjwe yona. Loo ndoda kuthiwa yafuswa kufeni. Hallelujah. Ngoba onke akhona eSouth Africa, Yes. khona kumhlaba wonke ayafumaneka amathambo amadoda akasetyenziswa kuThixo, kodwa iyodwa indoda ongeke ulithole ithambo layo uJesu yedwa. Uyayedwa. Ikhuluma ngaye yedwa, ithi wafuswa. Hallelujah. Amen. Umuntu uthi Nkosi isiqaka sakhe. Hallelujah. Amen. Ngiyathandaza.
verse number 13, chapter 3, sithandaze ngegama lenkosi. Funa zawuthandaza ngokukhawuleza. Imfumene uJesu ensukwini zokuqina ngizohamba naye, solo namhla naphakade, mfumele uYesu asuse inkohlakalo. Amen. Uyabona uba ngabe usikelela uThixo ubonwa ngokususelwa inkohlakalo. Ususele inkohlakalo ube nesazela esiphilayo. Amen. Baningi abantu abazibiza ngoba basindisiwe kodwa izono zabo baphila nazo. Ayikho isalvation ethi sokuyo wehlulwe ngamanyala. Amen. Ayikho isalvation. Alukho uthando lukaThixo ongathi somfumene uphinde uhlale nothando lomfana. Alukho uthando lukaThixo olwehlulwa luthando lwentombazana. Amen. Uthokholwa sowusindisiwe. Amen. Uhlale luthando lenkazana. Amen. Uphileke lenkazana. Uthola uthando lukaThixo. Awu madoda uthola uthando lukaThixo. Uthola uthando lukaThixo. Uthando lukaThixo lufika umanikiliki. Amen. Lufika usezulwini. Lufika ujola unabo abafana bebaningi kodwa bengayigcwalisi inhliziyo yakho. Jesus. Alufika uthando lukaThixo singekho ezulwini, lufika sisezulwini. Lufika inhliziyo yethu iminxwe zizinto. Kodwa lufikile uthando lukaThixo, lufika ludefeat, lwehlule amathando ebendinawo. Amen. Lugwesa phambili uthando lukaThixo. Jesus. Ayidompetho wankosi owenza intoba singajoli. Jesus. Luthando lukaThixo. Amen. Thank you, Jesus. Madoda asikade ayingoba kuthiwa sinabafazi, amadoda aphucuka abafazi bekhona. Mfazi akanamandla kubamba kodwa ngamandla esawatholayo evangelini siwathola kwintsikelelo esayifumanayo kwisitaka sikaThixo esavuswa ethuneni. Savuma isitaka sikaThixo saguqula, sayithola intsikelelo yokuguqulwa kwenkohlakalo. Jesus. Hallelujah. Amen. Sibona nje sisikelelo. Sisikelelo nje kusibhekile nje sihamba nentsikelelo. Amen. Singabasikelelweyo. Amen. Balibonga igama lenkosi. Njengoba siyokhonza asiyanga ukuyofuna ntsikelelo, sisikelelwe. Nawu sisikelelo. Uyabona noma siyanikela thina, siyanikela, sinikeliswa lovuyo. Sinikeliswa lovuyo. Sithenge intsikelelo. Sithenge intsikelelo, sinikeliswa lovuyo. Asiyibhatali intsikelelo. Intsikelelo ligama lethu. Alibonge igama lenkosi. Senziwe. Hallelujah. Sinikela, sivuya, si-appreciate, sibulela, singasibamba senzeni ngento esiyenzelweyo. Hallelujah. Kalokhona into esiyenzelweyo ubufele bukaThixo. Hallelujah. Amen. Anisikelele uYesu sikelela abantu. You are not blessed kuba udrive imoto. Uyiqhuba uphansi kwesiqalekiso imoto.
utitsha uphansi kwesiqalekiso xa utitsha. Ungugqirha onegesi xa uYesu engekho. Uyigqwetha eliphila phansi kwesiqalekiso. Amen. Bangakuncoma abantu bathi emvuka bawusikele bebona imoto. Bakhatha kudrayiva umuntu o-under gas. Isiqalekiso asisuswa imali onayo. Isiqalekiso asisuswa imfundo oyifumeneyo. Singakhathwa sizinto sifumene emhlabeni ufikele uba you are blessed. You are not blessed uphila phansi kwesono. Ngoba isono siso eseza lesiqalekiso. Singeke suka isono ikhesa ikabikho phezu kwakho. uKristu wasithenga, wasikhulula, wasithenga. Singabakathixo sathinjwa, kwanyanzeleka sithengwe back. Wasithenga, wathenga abantu ababothiweyo. Iliphambi wasikhulula. uKristu wasithenga, amadoda sathengwa, wasikhulula. Sinesitende njapa sizokhumbuza abantu yini madoda uba sathengwa. Sathengwa sokhumbuza abantu. Amen. Abafa selabhadala ixabiso labo. Ubhubha nje usilahlele ezonweni sewabhadalwa. Jesus. Sathengwa. Futhi uKristu wasithenga, wasikhulula esiqalekisweni somthetho. Ngokwenziwa isiqalekiso sakhululwa. Jesus. Bonke abantu abafika emabandleni kuthiwa xa kuthethwa nabo kuthiwa ngabaprofethi kusabonisa imnyama kuwe. Isimnyama sibonakala ngenxa yesono. Akekho umuntu osindisiwe ophila nesimnyama. Akekho umuntu osindisiwe. Alikho ibandla lamasindiswa elibonana isithunzi sobumnyama. Amen. Umprofethi wakho esithi uKristu sekhona athi wena unesimnyama bomtshela kahle. Uthi uKristu sekhona kunesimnyama seliyosizwa kuba ngoba akekho abasakhupha isimnyama sakho. If isimnyama sikho kodwa uKristu ekhona. Because only Jesus, uJesu yedwa onikezwe authority yokukhulula abantu kwisimnyama sakho. Ikhesi ayidodulwa ngumthandazo. Yini ikhesi ayisuswa ngabazalwane. Amen. Abazalwane bawuthandaza ekhaya kodwa bayangawuthondula siqalekiso. Abazalwane bawuthandaza ekhaya kodwa babangathi bawungcothula isiqalekiso. Abazalwane bangawufika ekhaya siyobonga uThixo. Yolento kodwa senze ngesose nibabona abapostile besithi siyodudula isiqalekiso emizini. Sozoyithola iBhayibhile kukho abantu emveni kuYesu esunya yena. Abantu bathatha uJesu kube sekulandela abapostile bathi ke ngoku sesiyosusa isiqalekiso soyihlobo ngoba kuyaziwa ukuba uJesu ayifikile usiphula intambo yesiqalekiso. Amen. Asele fikile isiqalekiso sikho. Bhayibhile lithi imisitho sibili
ukufa nokuphila isigabekiso nentsikelelo choose one. Uthi uThixo khetha kube kanye athi sethilo asito bengqondo nathi ncinde atoni basikakhetha ukufa akhawuleza uThixo ngokwakhe ndiyanicebisa khethani uphila khethani ubomi kanithatha ubomi uhamba nentsikelelo automatically wafela uJesu wamemeza what I am the life wathi mina ndikubomi hallelujah olandela mina uhambe uphile ubuJesu kubomi ungena kuwe nesibisiso hallelujah ikhesi ihamba automatically nasiyabheka uyafuduka Jesus uthatha uJesu uthatha uJesu uthatha uYesu haleluya uthatha uYesu wakuthatha uYesu izinto ezigake wena siyavakela isikhesi yasekhaya haleluya siyabheka amashwa haleluya ayanyamala ngoba inkosi yokulunga fikile uYesu alibonge igama lenkosi haleluya umthobo uYesu He's God. Sanibeshisa uYesu kuthixo izinto uyakwazi ukuzenza akenzelwa ngabantu haleluya. Thank you, baby. Wasithenga. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ibhayibhile uYesu bashe uYesu da ekhupha abafundi bakhe ubanikeze amagunya. Amen. Wathi nina ambani lishumayela kulo lonke. Amen. Sengiyathandaza nani makholo. Why say to Yesu lo kholwa abaptizwe. Amen. Wawusingiswa waqedwa uYesu wathi nathi miqondiso eyawulandela abakholwayo not abafundi. Amen. Abakholwayo. Amen. Nabafundi baphaya naba bazoshinyazwa ngabafundi babalelwa kwaba kuthiwa le miqondiso izoba kubafundi cha izoba kwabakholwayo. Wathi abakholwayo bawubeka izandla phezu kwemilwelo eliphiliswa. Wathi abakholwayo bawuphatha inyoka ngezandla zingabenzi into. Abakholwayo bawusela ipoison ingabenzakalisi. Imiqondiso elandela abakholwayo. Amen. uJesu abafundi bakhe uthe xa ibathuma itu wabanika igunya lokukhalimela imimoya. Amen. Not ususa isiqalekiso ebantwini. Amen. Ngoba akekho ongakhululunye isiqalekiso. Amen. Nemali yakho ekungathiwa izovula intsikelelo yakho ivalue yayo ingaphansi kwinto yabangela uba uqalekiswe. Imali ayinokuvulela igazi likaYesu. Sengiyathandaza ndifuna nazi uYesu xa isuka ezulwini wathetha amazwi athethwa nguThixo ukuze uYesu eze. Sathengwa sakhululwa esiqalekisweni. Izatheni isitulo sakho sakhululwa sathengwa ngenani eliphakemeyo.
Satengwa, satengwa, ena, Mungkin Yesus. Divamisa ukuyigqina le nto ithi noba kuthiwa ekhaya ngumzi wezangoma. Uyabona thina sasindiswa, abazali bethu bengasindiswanga emakhaya. Xa usindiswe ungumntwana ekhaya kuba nzima nokuthandaza, uxhomekeke kwiinceba zabazali bakho. Kodwa ngendlela enamandla ngayindaba kaYesu sasicindezelekile, singakwazi ukuthandaza, sithandaze phantsi kwengubo, silala sibaninzi, siphume ebusuku siye esichithini siyothandaza, singenayo indawo yokuthandaza emakhaya. Intwaso eyayisekhaya yadliwa ngumoya wangena kuthi. uJesu ayikhathazela ngomntwana ubanjongeni bungenile uJesu. Ayikho imimoya engaphinde iphumule kamnandi kowenu ungenwe nguYesu. Sabe kufike abantu ekhaya bawuthandaza, sawufike abantu bawukhupha siqalekiswe ekhaya bafuna uJesu. Ndiyayazi le nto ndiyithetha. Yayidla intwaso, yawudla umzi wasekhaya, indaba kaJesu. Ilibade wasithetha, wakugqiba wasikhulula, wakugqiba iza Bishop, wakugqiba ukusithenga iza wethu, wasusa obesiqalekisile, wamkhulula hamba, wahlala yena kule ndawo yokuqalekiswa, wahlala. Amen. Itsho ukuthi le nto yokuhlala kwakhe kwindawo yokuqalekiswa, itsho ukuthi sozophinde uqalekiswe. Alikho ithuba lokufunyanwa esisigabeni. Jesus. Sange uYesu akhulula abantu, sishiyeke sisitulo si-empty singenamntu. But iBhayibhile wasusa lo behleli kuso, wasusa lo behleli kuso, kwahlala yena. Amen. Lona sinikeza ithuba loba soze siphinde sibe ngabaqalekisiweyo, kuba kaloku isitulo sethu sathathwa kuye. Hallelujah. Wayithatha ngokwakhe. Kuze siphile kweli lizwe, bathetha amagama abantu baswabule, singangeni iswabulo kuthi abantu basiqalekiswe singaqalekiseki, ngoba uSirayeli akaqalekiseki. Amen. Hallelujah. Malibonke igama lenkosi. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Usapho lukaThixo olukhululwe ngokuthengwa, olungajoyinanga abantu basindiswayo, hayi abantu abakhonza ibandla, hayi abantu abakhonza kubapostile, hayi abantu abakhonza abaprofeti. Ngikhuluma ngabantu abathengiweyo, laba abagcwele ngegazi, bakhululwe esiqalekisweni, abesehlala ngokwakhe uYesu. Amen. Ayikho i-chance ongathi usindisiwe uxakane lesiqalekiso. Sakhululwa. Amadimoni akhona futhi abathakathi basathalatha, basafika empilweni yethu, basasizama, tona yabakwazi ukufikelela kuthi ukhona ohlele endaweni yethu. Imali manje siyazanywa, izinto ziyenziwa,
amayele nayaboshwa, imithi yasetyenziswa, abathakathi basazama, bazozama side siyongena engcwabeni kodwa ngeke basithole ngoba kuyindawo esasihleli kuyo wahlala uJesu. Uthi uPhostoli Pawulos, ubomi bomntu osinisiwe bufihliwe kwasesemazulwini ndawonye noKristu. Ungaikrita imali yako, ungaikrita imali yako, ungaikrita imali yako, ungaikrita kumaxhwele imali yako, ungaikrita ezangomeni imali yako, ungaikrita kubaprofeti imali yako. Ulanda isitafu yokumisha, ulanda ioyile yokumisha, ulanda ityiwa yokumisha, ulanda amakhandlela yokumisha, ungawalanda amanzi yokumisha. Awusoze uyithole inkululeko kuzo zonke into usebenzayo. Inkululeko yabantu ikuJesu okunyana kaThixo. Amen. Hallelujah. Esiza ngomthetho isiqalekiso sakhululwa kukufika kukaYesu. Sakhululwa kukufika kukaYesu. Ncwadi yabaseEfesu chapter 1 verse number 7 ifunde sithandaze ngayo ngegama leNkosi. Ndandinezono ezikhulu, ndandihamba ngingenathemba, wafika uJesu, wafika uJesu, Jesu yena wangikhulula, saguquka izinto, ndandinezono ezininzi, ndandihamba ndingenathemba, wafika uJesu wangikhulula, saguquka zona izinto. uJesu mvume waba inkosi nomsindisi wakho. Uthengile, uyakukhulula kuzizinto emakhaya ezisetyenzwa minyaka le, kuzanywa impilo. Umanje uJesu umvumele xa ekuthenga, umvumele uJesu xa ekuthenga. Abantu abaphuli abaphandle, abantu abalala ebuthongo behlalo abaphandle, abantu abaxakekile abaphandle, behla benyuka abantu bafuna isibusiso. uJesu yedwa ungakwenza ubusiseke. Abantu okuthoma banqwele babona behamba phambili, Nkosi ingase lizale kwela khaya, kanti kwela khaya babethelisa umzi omncinci ngenxa yokuxakwa yimimoya. Uyakhululeka xa ifikile uYesu, xa ifikile uyakhululeka. Bakhona abantu abangatholi konwaba, bakhona ecaweni bayayihamba icawe kona babulawa zizono esecaweni. Ukuthula kukho, isono sithintela intsebenzo kaThixo emntwini. uThixo uyabathanda abantu kakhulu kodwa akakwazi ukusebenza ngendlela afuna ngayo uma kukhona isono. Verse number 7 yedwa sisathandaza. Now wasithenga, 2 wasikhulula. Sikhululwe, sazikolelwa izono zethu. uKristu ukhulule
wasixolelwa izono zakhe. Onke amatyala ubunawo uYesu engekho. Akufiki uYesu uyakuxolela. Amatyala onke. Wakhona abantu bahlutha uba amatyala onke uyawaxolela uYesu. Kodwa uYesu okadibane naye uhamba icawe, uphila ecaweni, uphila nokutyala apha entliziyweni yakho. Unomva nento. Imimoya engcolileyo ukuzifikelela apha kuwe ifikelela ngesono. Ingena ngesono. Isono siyindlela yokuza kwemimoya engcolileyo emntwini. Mawuhlukaniswa nesono kuvaleka indlebe zakho yobunyama. Yona uSathane ngafuna uba abantu baxelelwe ngesono ukuba uJesu wafela isono. Akafelanga uJesu ukuze sibe nenkululeko lethi nasithi inkululeko le yethu esiphathekayo. uJesu wafela ukuze sixolelwe izono. Ngoba yonke into ungayithenga ngemali ube nayo, kodwa ke ukwazi ukuyithenga impilo yokwehlukaniswa nezono. Amen. Akekho ugqirha ongakwinyangela izono. Alikho negqirha elingakukhulula ezonweni. Awukho umthi. Hallelujah. Amen. Imithi ekhona yokwenza wonakala. Jesus. Ufuna umuntu othatha indoda yomuntu ungawufumani. Xa ufuna umuntu okujola ungawufumani. Uthola umthi ongawahlukanisa nomjolo namanyama. Awukho umthi. Asikho isibhedlela sokunyaka abantu abagula zizono. Sikhona isibhedlela samathambo senhliziyo, sikhona isibhedlela samehlo sendlebe. Asikho isibhedlela sokunyaka izono. Lapho kuthiwa kusumuntu ukhona uzehlukanisa nezono. Asikho urhulumente akanaso isibhedlela sokukhanda abantu. Hayi, ikhona indlela lapho abantu izigebenga zigcinwa khona. Naba bagcina abanye baphinde babe izigebenga to prove ukuthi ayikho into engalungisa umuntu ngaphandle kukaYesu. Nabanye bathatha uhlalise ecaweni kodwa mabahlale nomprofethi bazawulunga. Uve ukuthi umprofethi uleli nawo wenza amanyala nawo to prove there is no man. Ayikho indoda elapha izinyama izikhaphisi enganceda omnye umuntu. Iyadwa indoda namandla. Haleluya. Naloo ndoda ayizalwa ngumfazi nendoda. Indoda ibizwa yinzalo yomfazi. Isizathu uYesu kungadityaniswa uYosefu noMaria, kufundwe nje uMaria yedwa. Yingoba isono singena ngenzala yendoda. Amen. Now iseed ayivele emhlabeni kaThixo. Wafuneka iseed ivele ezulwini. Because eyona nto itransfer isono ukuzonyana nentombi babe nesono. Ngabantwana abavela kuAdamu. uAdamu wona. So uAdamu walala noEva watransfera imbewu yesono. Wavela uKayini noAbheli. Akekho otreyina omnye ukubulala ngoba akekho ofundisa omnye isono. Umuntu ukhawula ngesono. Hallelujah. Only Jesus ongasanda khawule nesono. Yilento namandla ukubhekana nesono asoyise. Akayonzala yandoda, inzala yomfazi. Inzala yomfazi iyakumnyathela udragoni inhloko. Inzalo yomfazi yodwa namandla. Hallelujah. Malibonge igama lenkosi. Amen. Sokwasisa loo ndoda neyahlatshwa ngenxa yabantu. Iyaphethe amandla okushintsha amantombazane lelisono. Hallelujah.
wokutshintsha amadoda aleliswa uyesu yedwa wakhululekisa. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu yedwa. Yeah. Hallelujah. Yesu. Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu. Hallelujah. Yes. 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 Jesu yetu ungathembi drugs uJesu yedwa ongayekisa abantu drugs uJesu yedwa ongayekisa abantu ukudayisa ngemizimba uJesu yedwa ongakhupha amaphakathi uJesu yedwa ongagcina lento. Hallelujah. Amen. Sizomemezela yena, sizophakamisa yena, sizokwazisa yena. Hallelujah. Kuba sefunzana uJesu yedwa. Akekho ukuthi uzonyathela ihloko kaDragon, uzonyathela ihloko kaDragon. Inzalo yomfazi izokoyisa uthaba olungena koyiswamntu. Inzalo yomfazi izokoyisa uSathane. Inyoka endala izokoyiswa kumzalo yomfazi. Amen. uJesu. 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 Yes. uJesu. 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 Hallelujah. Unamandla. Yes, unamandla. Unamandla. Hallelujah. Yes. Unamandla. Hallelujah. Unamandla. Shut up. uJesu yedwa. uJesu yedwa. uJesu yedwa. uJesu yedwa. Amemvumela empilweni yakho. Nikeza ithuba atshintshe impilo yakho. Asibe ngenyawo sithandaze, sibe ngenyawo sonke. uJesu unamandla, ukhona lapha ethendeni angakukhulula nawe. uJesu ophilileyo lapha ekhaya unamandla. Lift up your hands. Phakamise isandla sakho. Indoda eyamiswayo uyayedwa. Yesu. Yesu. Jesus. Vula umlomo wakho nabanye uNkulunkulu ungaphamisa. Siyabonga baba wethu namandla. Siyabonga Jehova ophilayo. Siyabonga ndoda yamadoda. Siyabonga nawe baba kawe. Siyabonga baba wethu namandla. Siyabonga. 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 Siyabonga Bonyama. Siyabonga Bonyama. Siyabonga Siyabonga wena washadwa. Ngenxa yethu. Siyabonga wena wathatha isiqalekiso sethu. Siyabonga wena wasikhulula ngegxazi lakho. Yes. 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 Jesus. Yes. Jesus.
kamarga Yesu. Jesus. Ya 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 kamarga Yesu. Wasana sabeta. Baba watana mana. Baba watana pinaya. Ya kamarga Yesu. Namanja. Yes. Unamanja. Yes. Asito isimo. Estimashuna. Unamanja. We are pain. 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 Unamanja. We are yatoba supulaba. Urakamashita. Eke parasata. Ibababasaka tarabasita. Jesus. Jesus. Siabonga gonyama. Yesitago sawachuta. Siabonga Emmanuel. Siabonga Dano. Siabonga. Siabulalo. 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 Hallelujah. 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 Siabonga! 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 Jesus! 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 Fanelo Mungu, fanelo utunyisho, intumiso zonke simfanele, isibongo zonke